Machiegni weche manyien ma kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, jatend kanisa ma kopere pacho ka John Cardinal Njue ngima kendo ngimane ni kare. Maeri noland kod kanisa no kaluwore kod weche mosebedo ka fuong'ore kaluwore kod chal mar ngima jadolo no. E oboke mano orne ute mag fwambo, kanisa no wacho ni gin kod lai magi ma ochanore mar lando ne jopiny wach moro amora to mak mana kapo ni wach nitie. E oboke no bende gikwayo jopiny mondo were kod fuong'o weche maonge korgi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako timo tiegruok ne jotije sirikal e bad migawo mar timo nonro ne omenda e yore makedo kod mibadhi e seche ma gitimo tijegi. Apisa mawuok e duol mar EACC motelo ne weche mag tiegruok Emily Mworia wacho ni puonj makama biro keto jotije piny owacho e lai makare mar tieko weche mag mibadhi. Puonj makamano ne otim e kaunti ma Machakos. I serve a term of 2 years. We will use high-tech. They are weak internal controls. Have you ever had? Yeah, after to go and leave. So those are direct tracks. Now, two of them. So if we to move further and say, internal auditors are at the forefront because they check controls, compliance, matters of ethics. So internal auditors are at the forefront in terms of fighting corruption and upholding ethics in different organizations. And as the Institute, we are changing our internal audit standards, and now we have Domain 2, which is on ethics and professionalism, and has really spoken out about matters of ethics and integrity. As a commission, we are mandated to law enforce, prevent and educate on corruption matters. So we are building capacity of internal auditors. Usually we train most professionals, human resource, architects, and other professionals. The reason being is we believe that professionals are the first line of defense in places where they work when it comes to inculcating the values of ethics and integrity and fighting corruption. Telo mag mine pod medo mana rieny kokadho kuom riwruok mar Governors ma mine pacho ka mong'ere kaka G7 mosenyiso ranyisi mar wuoth e twech achiel e chwalo telo e kor gwenge kod pacho ka mangima. Kane giloso Kirinyaga Stadium e romo ma G7, Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti noyango ni riwruok mag Governors ma mine oketo maino margi e chwalo tije ma ok mana bago nyasi e pacho ka. Wavinya nokone Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru ni oromo kod kom mar ariyo ma pacho ka kaluwore kod tije maler mosetiyo n'oganda Kirinyaga kuom tam mare mar ariyo. Tutawapea nafasi waweze. Yule ambaye anaongea kwa niaba ya DTP tunaelewana. Watu wanaona tukitembea hapa kama kina wamama magavana wanafikiria ni mchezo. Sisi hapa hatuchezi. We are here to learn from each other. We are here to sharpen each other. Na tumesema tutakuwa tunatembea kaunti zote za kina mama. Wakija kwangu warudi na kitu, wakienda kwa mwingine warudi na kitu. Tunakuja kwa Gavana Waiguru tutarudi na kitu. Higa achiel kende bang' yawo ayanga masin manyasani mapimo chal mar ngima oganda mong'ere kaka Vital Science Profile Tool e kaunti ma Bungoma, pogruok maduong' koro nenore e chal ngima mar oganda ahinya te kind mine gi nyithindo kata obedo ni pod gikadhe midhiero. Chenrono mar masin manyasani makano nonro mar chal ngima oganda neno ni jotuo oyudo thieth e yo makare, kaachiel bende gineno ni yath nitiere osiptande e seche duto, kendo koro golo midhiero mokwako sekta no kaluwore gi weche mag tudruok. Sirikal kaunti ma Bungoma kokalo kuom jata weche mag thieth Dorin Kinaga owacho ni gin gi yie ni chenro mar bero ngima oganda adhi kawo tielo machielo higni 5 mabiro kapo ni chike matayo chal mar ngima olu e yo makare. Because ukienda kwa household unajua sasa bundles ni pesa. Lazima ukue na hiyo pesa ununue bundles ndio ufanye kazi.
sababu hii kazi tungekuwa tuna inoti tu, lakini sasa inatakana wakopo wetu pia wajue tunafanya kazi. So kujua ni lazima to synchronize, to send the message, the information ya kwamba tuko kazi, ndio sasa tusaidike. Unajua tangu ile wakati walipewa hizi mashini kuenda kulonji, wakaenda nazo mashinani. Unajua hawawaiti mikutano kufanya nao mikutano, kuelimisha vile nitakana waendelee. Hao watu wanapitia changamoto kwa sababu hao watu wanajitolea sana. Lakini kitu ambayo inaumiza hao wananchi na wale wanakuhudumia wananchi, kitu ambayo inawaumiza ni kukosa hawalipwi kitu. Ninge encourage kidogo juu ya finance, juu ya hizi VSP tool, maybe to sensitize everybody, all the healthcare workers to be sensitized on the VSP tool, because the lack of finance inaweza fanya ukose kusensitize everybody on the who is a healthcare worker on the VSP tool. But the way we are going, I know every healthcare worker will be able to use that. Jodak mawuok matopeni e gwenge makayole maidore Njiru e kachung'od bura ma Kasarani opongi mirima kalure kod kuo mag mita mag sitima otieno mokwako gwengego, kendo gidwaro mondo sirikal kaachiel kod kambi mar Kenya Power okaw ondamo mapiyo. Jodago ywak ni nyaka sani onge ondamo mosekaw kod obila, kata bed ni gisechiwo lipode mathoth ewi kuono. Gimedo ni gidak kod luoro ni mar ohelni modhuro idhi lor, kendo ngimagi nyalo bedo kama rach kalure kod medruok mar kuo mita mar token pile pile. Bende gikwayo obila mondo tim apedha mar neno ni jonjorego ondhi kendo luw kodgi chik kaka owinjore. Watu wanaibiwa sana huku. Tokeni zimeenda mingi sana. Hii area yangu kuna mtu ameibiwa tokeni 8, mwingine 9. Sasa tunaomba tu watu wa Kenya Power waweze kuangalia hii jambo. Juu sioni vile mtu anaweza iba token apeleke kwa plot nyingine. Lazima Kenya Power kuwa najua kila nini token namba yake ya hiyo plot. Sasa tunaomba usaidizi kwa Kenya Power. Hii kitu inaendelea kwa kazi yao, hakuna raundi venye walikuwa wanapiga raundi. Ndio unaona wizi imekuwa mingi. So mimi na raundi hii police station yenye iko hapa, kama wangekuwa wanasunguka wizi ingepungua kidogo saa hii. Juu baka manyumba zinakatwa, makufuri zinakatwa. So hata tunafunga na unarara tu hapo. Ndio uwe security ya kazi yako. Wenye kuiba wanajua hawa watu wanalala. Wakipiga patrol hapa, hiyo watu watarudi hapa tena. Lakini sasa wanaona wanatembea usiku mzima, hakuna mtu wanapatana na serikali. Hiyo ndio kitu ambayo imewafanya wakiwa na hiyo ujasiri wa kutoa hizo vitu. Hii kitu inaonekana ni kama wanashirikiana na watu, sababu kitu hata ukiripoti huko bado inaonekana inatumika. Inafunguliwa na nani, hata kiende kifungo huko inarudi inafunguliwa na nani? Na hakuna mtu mwingine ujuzi huko tu kwa. Johala e boma malodwa koroseo kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power kuom lal mar sitima e gweng'no kuom ndalo 4 mokalo. Kotelnegi kod jakom mar riwruok johala e alworano ma Turkana Edward Okumu, johalago wacho ni giseyudo lal mathoth kalure kod lal mag sitima, ka gimedo ni jonjore bende medo mana monjogi e seche ma mudho lil. Koro gikwayo kambino mondo winjie ywak margi mondo mi oresgi mapiyo. Iko sawa na tunaona sasa ni karibu mwezi stima imepotea, inakuja ikipotea, na ni vizuri Kenya Power wanatueleza kama wawakilishi wa wafanyabiashara ili tuweze kujua stima inapotea namna gani na inarudi kama wakati gani, kwa sababu bila stima tunalipa stima, wafanyabiashara wanalipa stima, na unakuta kwamba kufika mahali ambapo sasa biashara zinaanza kuharibika, vitu zinaharibika kwa fridge, haikai, sio jambo mzuri. Sheria inasema lazima kuwe na gazette notice ya kuwa siku fulani kutakuwa na shida ya stima, watu wajipange. Kama unafanya biashara sasa hiyo au nunui maziwa, uweze nunua samaki, uweze nunua inaitwa nini, mbuzi, unajua ya kuwa Kenya Power alisema siku fulani kutakuwa na shida ya stima. Lakini hii hawa ni ya kuamka asubuhi na kukata na kunyamaza. Na kama wanajua wameshindwa na generators, si watuletee hii stima iko Rorogon na imefika Rokichari, watuletee hapa na tusahau hiyo mambo ya stima. Naomba wale wote wanahusika na mambo ya stima washughulike na waweze kutusaidia.
Nyathi moro ma wuoyi ma jahigni 5 owito ngimane bang' ling'ore e aora ma Kipkaren mayudore e gweng' ma Majengo location e Chepkaleni e kar chung' od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega. Kaluwore kod lipod Emily Nabwile kod Pius Mwabwile, giwacho ni David Mukusi mane en nyakwaro e dalano nowuok gosiepene kadhi e Kiluwa e aora moro mantiere machiegni kodgi, to bang'e ne gidhi modho pi e aora Kipkaren kama norade gi thone. Nyaka gi sani apedha mar manyo ringre David pod dhi nyime. Kuna mtoto ambaye alimtoa nyumbani akasema anaenda wameenda kutoa samaki. Na wakati alitoa na mwenzake, huyo mwenzake alikuwa mkubwa, hakuwa mtoto mdogo. Na wakati alitoka nyumbani alifika kwa njia, akafika kwa nyanya mdogo na mwenzake akao kwa story na akapatikana na wenzake wenye anasoma na yeye shuleni. Sasa watoto wenye wanasoma na wenzake shuleni ndio walimchukua wakaandamana kwenda kwa maji, kwenda kutoa samaki. Na kutoka kwa kutoa samaki ilikuwa mto mdogo, haikuwa mtoni mkubwa. Lakini hiyo rakati sijui kitu ambacho kiliwatoa katika mtoni mdogo wakaenda mtoni kubwa, wakaenda kutafuta kunywa maji. Huyo mjukuu ndio mwenye nimependa zaidi, ndio mwenye wanashughulika naye zaidi hata kwa shule yako kama head boy kwa PP1 Mapengo Primary School. Na sijui kitu yenye leta mtoto wapi kwa river Kipkaren. Mpaka sasa hivi bado tunafuatilia. Tungali ndani ya maji tunatafuta tuone, tuna imani ya leo. Kikosa leo tuna imani ya Yesu pita kesho. Kweli ni uchungu. Mtoto wa mwenzetu, mtoto wa mwenzangu ni mjukuu, wanakaa na kijana yangu ndio rafiki, anaitwa Jade. Hata pia mimi mmoja wao niko na uchungu. Kijana yangu amepoteza rafiki yake, walikuwa wanapendana kwa shule, wanakaa pamoja, wanakunywa uchi kikombe moja. Miche mag jodak mawuok Kajiado North oyudo thieth manono e kinde chenro mar miyo jopiny thieth manotim kod jalup jatend piny Dorcas Rigathi kaachiel kod laktache mawuok e kar thieth ma Mikel mayudore e gwenge mar Rongai. Chenro ma kamaeri norango tuoche kaka kansa mar od nyuol, tuo mar sukari e kind mamoko. Kanoloso e kindeno, jalup jaod jatend piny nowacho ni tuoche ma kamago kopim e tielo momondo to nyalo konyo e geng'o landruok mar tuoche. Thieth ma kamano bende osir kod laktache mawuok e piny Amerika ma bende nojiwo jodak ma Kajiado North mondo dhi e pim machon mar mondo giyud thieth makare. Jesus be present. You know, I want to say something about... I want to tell you also that our people go to Nairobi to seek some of the services that are here. So when you choose to do screening from here, when you choose to do matters diabetes, of course our hospitals do what they can, sometimes overstretched, but when it comes in this manner, then it leaves the constituency better than it was. Ndugu zangu, dada zangu kutoka Kajiado, huduma hii imeletwa kutoka kwa ofisi ya mama yetu, na mimi ningetaka kuwaomba nyie mshikilie imani daktari anapofanya kazi yake. Mkitibiwa, shikilia imani, nasi tutawaombea na Mwenyezi Mungu atatenda yake. We decided to have this camp because about 3 weeks ago, I went and we buried a teacher who was very young and had died from cervical cancer. As you may know, cervical cancer, diabetes, and some of these lifestyle diseases, if diagnosed early, you can either be able to manage or it can be treated. And so we were here just to make sure that we are not losing mothers and we are also not losing the community. And we also give them access to health care service. Duol mochung' ne jolos sinema pachoka dwaro mondo jothumbe kod jogo mamoro oganda kokadhe mbui mondo los aput moro mar konyogi yudo yuto magi kowuok kuom sirikal mopogore opogore. Kane giloso e kaunti ma Mombasa e nyasi mar kelo kanyakla jothumbe kaachiel kod jomiji mor e mbui mar mbalariany ma Technical University of Mombasa, jodito mag duol nero nowacho ni sekta no ni kod teko mar choko omenda buora kendo gidwaro mondo miyo ojende oti kodgi mondo giyud nweng'o kowuok e talanta magi. The script you want can appeal to the cabinet secretary. That is what our act provides currently.
our parents need to make sure that our kids are watching the appropriate stuff on TV, because at this time when the holiday is going, you can't always harakisha mtoto kwenda kulala. Opportunity for the youth, but not explored to its totality. There is still a gap that is needed to be filled, especially this time where we are trying to digitalize our economy. Lakini sasa hivi tukizungumza tunapata kuwa filamu zinazotengenezwa Kenya ni nyingi kuliko zile zinazotengenezwa na foreigners. Na hiyo inakuonyesha kuwa industry hii inakuwa. Na kuna youths wengi vijana wengi ambao wameweza kujiingiza kwenye sanaa hii. Utapata pia kuna vitu kadha ambavyo vinaweza fanywa, kwa sababu kuna wale wanaitwa film agents, au ni wale wanawasaidia foreigners kuweza kufilm in Kenya. Na wengi wetu najua wasanii wengi hawajui kuwa kuna opportunity kama hiyo. They can also come together. Umejua working one person inakuwa difficult. Wajiunge na hata wajiunge na associations, because mostly utapata funding goes to associations. Erokamano Nyakwaramogi kuom miya kinde mari kane wakelo ni weche manyien makagi kacha. Wadich mokale odwa mar ka weche manyien kendo koromo saa 1 ibro winjo weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore gie sani. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.